Kwalità Malta ser iservi biex kulħadd japprezza l-kwalità li joffru l-prodotti Maltin. Dan il-proġett ser jinqasam żewġ fażijiet. Fl-ewwel fażi ser tkun qed tingħata promozzjoni permezz ta' programm televiżiv imxandar fuq One fl-iskeda tas-sajf bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Corazon Mizzi u Brian Hansford. Għat-tieni fażi l-parteċipanti ser jesebixxu l-prodotti tagħhom fl-MFCC ta' Ali bejn it-18 u l-20 ta' Novembru. Dan il-proġett ġie mniedi waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem ewlieni tal-proġett is-Sur Felim Kevlin flimkien maċ-Chairperson tal-Business Forum tal-Partit Laburista Marlene Mizzi. Locally, what we'll be trying to do is involve the local media to present information about each of the participants. We'll be carrying information on the website as well online, and that information will then be available to the rest of the world. Marlene Mizzi qalet li dan il-proġett hu parti mill-impenn tal-Partit Laburista biex jistimola tkabbir ekonomiku, il-ħolqien ta' impjiegi kif ukoll il-promozzjoni tal-intrapriżi lokali f'pajjiżna.